Arĩ igongona-inĩ rĩa mathiko ma mũriũ wa mũmbunge wa Kericho ya irathĩro wodi-inĩ ya Rodiani kaunti-inĩ ya Kericho, mũnini wa president augĩte ngucanio gatagatĩ ga atongoria nĩcio ciratũma mariganĩrwo nĩ wĩra wao wa gũtungatĩra mũingĩ. Gavana wa Kericho na mũnini wake makoretwo na ngucanio iria mũnini wa president augĩte nĩ akũmahe kanya ga kũmatongoria gwetha ũiguano. Rais ameheshimika Kenya, Afrika, duniani. Alafu kwake nyumbani Kericho watu nagombana. Hii mimi siwezi kubali. Siwezi. Ama nyinyi mmekubali? Mimi nauliza governor na deputy. Siku mlikuwa mnatafuta kazi, mlikuwa mnapendana, mnatembea pamoja. Saa hii mkifanyia wananchi kazi mnaulizana nini? Hii wananchi watafanyiwa kazi na nani? Iko maendeleo gani itakuja Kericho kama iko vita? Ona gũkĩrĩ ũguo, mũnini wa president aramarutĩra mũkana mũrũrũ akiuga maga kũiguana meharĩria kũinũka. Mimi nasema governor, deputy, nitaita nyinyi wawili. Na sitaita nyinyi Nairobi pale kwangu Nyeri, chini ya mlima tukiangalia mlima. Vile mlitafuta kura pamoja, mfanye kazi pamoja, watu wa Kericho wafaidike. Mkishindwa, tuko na shida West Pokot, Turkana watu wanapigana, muende huko mkasaidie. Si iko namna hiyo? Ama kama hamtaki, saa hii tunachukua watu KDF, muende kwa kiwanja, mkimbie, mchukuliwe KDF, muende Somalia mkapigana. Kaunti ya Meru onayo ĩrĩ na njũkanĩrĩro o ta ici gatagatĩ ka gavana Mwangaza Kabera na mũnini wake Isaac Mutuma. Kiumia kĩmwe kĩhĩtũku Mutuma akiuga gavana nĩ aramũikia nja ũtongoria-inĩ wa county. That the executive arm of the government, led by Her Excellency Honorable Bishop Faith Kawira Mwangaza, has since allocated the executive office of the Deputy Governor, Operations Kitty. The same has not been remitted to my office since February 2023. Munini wa president akifanga gĩikaro gĩa kũiguithania erĩ aya. Sasa nasikia tena governor wameanzana na deputy president na deputy governor. Mimi naenda huko Sunday. Kwa sababu backyard ya president ni hii bonde la ufa na mlima. Hiyo ni pahali ya amani na kutulia. Ndio muweze kuvuna kwa hii serikali. Rigathi arauga gũtagĩa na ũiguano gatagatĩ ga atongoria, matũra marĩa marũgamĩrĩirwo nĩ atongoria aya matigũkinyanĩrwo nĩ motungata marĩa merĩirwo rĩrĩa maingĩragia atongoria aya wabici. Ngĩribotera Inooro TV, Ngetwa Karo Kenyugo Mwaura.